Kratko bih se osvrnuo i na ove neke komentare sektora graditeljstva. Da bi nastavio ovaj rast koji zadnjih godina bilježi, postoje tri izazova. Jedan izazov je ono što je država jako dobro zadnjih godina rješavala zahvaljujući potresu koji je bio ovdje, zahvaljujući sredstvima Europske unije koja su u izdašnim količinama dolazila u Hrvatsku. Da bi osigurali takav rast, nužno je po meni uz državu kao najvećeg investitora da se uključe i privatni investitori. Naznaka ima, dosta se već sada razgovara o velikim investicijama u hotelskom sektoru, čak i nešto u proizvodnim pogonima, što je pozitivno za Hrvatsku s obzirom da jako malo se ulaže u proizvodnju. To je jedan izazov. Drugi izazov je dostatnost i cijene građevinskog materijala. Što se tiče dostatnosti nakon onih godina krize pandemijske, a poslije Ukrajinskog rata, dostupnost materijala danas je korektna. Možemo dobiti na vrijeme većinu ili sve materijale, no ono što je dnevno prisutno su rast cijena ili zadržavanje cijena pojedinih materijala na visokim razinama, jer one poslije krize nisu se spustile na one predkrizne godine. To je jedno područje gdje sigurno vlada će imati puno posla kako neke stvari regulirati itd. Treći je izazov radna snaga. Mi da bismo zadržali radnu snagu, morali smo dizati plaće. Naime, evo primjera radi, ali nismo jedini. Kolege u drugim kompanijama su to slično. Mi smo 4 godine zadnje digli plaće od 60 do 80% tehničkom osoblju. To izgleda jako puno, 4 godine su dug period, da bismo zadržali, ali to već ima pozitivnog odjeka jer nama se u zadnje vrijeme već vraćaju i naši djelatnici iz okruženja, najviše iz Njemačke, čak neki ljudi koji su kod nas radili, koji su onim kriznim godinama otišli iz nekih drugih kompanija. Ako to cilj, a je, to je jedan od ciljeva vlade, onda smanjenje plaća u građevinskom sektoru sigurno neće i drugih uvjeta koje mi ovdje nudimo, neće doprinijeti tom povratku. Ono što treba po meni napraviti i da se cijene u kompletnom građevinskom sektoru korigiraju ili na neki način drže pod kontrolom, bit će dosta komplicirano zato što postoji nekoliko različitih proizvoda, ja bih rekao, ili različitih segmenata posla. Jedno je stanogradnja, koja sve vas najviše muči. Drugo su investicije koje pokreće država. Znači, ako se jave kompanije ili se ne jave, ako je nisko budžetiran neki projekt, neće se javiti. I treće su privatne investicije gdje imamo situacije, osobno ih znam, gdje su pojedini investitori odustali od investicije radi visokih cijena građevine, gradnje, jer rekao to mi se ne isplati, čekat ću bolja vremena. Ja bih se vratio na onu stanogradnju koja sve vas najviše muči. Postoji jedan jednostavan zakon ponude i potražnje. I mislim da je to ono što je neki prostor gdje bi kroz onu poticajnu stanogradnju trebalo možda agresivnije krenuti. Gradovi, država ima slobodnog zemljišta dosta. Nama u cijeni takvog proizvoda stana zemljište učestvuje sa 15 i više posto. Po meni i taj PDV, ali isključivo taj PDV je izvanredni prihod države. Znači o tome bi se moglo razgovarati, čime bi se onda moglo krenuti u masovniju stanogradnju, a time vjerojatno na nekim, pogotovo ovim predjelima oko Zagreba, oko Splita i tih gradova, bi se cijena vjerojatno onda sigurno mogla korigirati na niže. Ono što sigurno treba ostaviti i ne treba biti interes su neke najatraktivnije lokacije, pa neko ako hoće tu najatraktivniju, jer sigurno naši radnici, pa mnogi Hrvati, njima je bitno riješiti stambeno pitanje, da imaju dobru infrastrukturu, a ne moraju živjeti u centru grada.